mwenye sauti yangu ndahari Regency kikaba twatangiye kiruka gatwe kabi ari mu nzira gatwe kabi arasa no kurikiwe gatwe kabi nyuma hari ibibazo katurari wumva amagambo umugabo arasa n'uhangayitse hari ukuntu uhura n'umuntu uhangayitse ko kabibona umugabo arahangayitse iriya roporo megara hari ikibazo gikomeye kinini kuzi igifaransa iriya roporo megara wumva ko yahugiye ni hafi yaho zagariye moshi zica umugabo ariruka Chese kiriya ubwo mvuze igifaransa n'iki kiriyo umugabo arababaye yakomeje gucunga hejuru arabona yibona uko areba niba yasaze nibyo utambaza arasa n'uhunga ubusa filime yiswe Mirrors niba atari the mirror ibirahure mugabo kugera nagiye gufungura biranga katurore kwata yinjiye arifungirana ari byo yahungaga hageze mindana amatara arakazima mugabo katurore arababaye hari abantu bakenera ubufasha ntibabubone kandi bakabubonye iriya roporo megara zicegariwe kubitaho inzugi zirifungura zose kandi hari ibirahure yarirebye ariko mu kwireba agira ubwoba ibirahure byose arireba Chese kiriya yarebye nk'aka rwose yarebye nk'impaga n'agasimba kareba nabi cyane yarebye nka cyakayumba cyo ku gikongoro ariko cyo ku gikongoro mugabo uko yakarebye yagize ubwoba burenze akeneye ubufasha nta bufasha ntabwo nendaga gucika wasn't trying to escape ibirahure byaramenetse yewe data we ndakwinginze urasa n'usaba ibirahure imbabazi don't sigaho sinshaka gupfa mugabo utangira guhanagura ikirahure yitonze sigaho amacandwe ndagutunganya wapi ikirahure kirasaduka I'm sorry. Yangane ntabwo nashakaga ku yifatiye ikirahure kandi ndani harasa naho hari umuntu basa ahagaze areba umuntu arunama mu kirahure kandi agahaguruka yitoraguriye ikirahure ku giti cye sasa reba bitandukanye n'uri mu kirahure twita ikirahure n'urimo mu kirahure indani ariko uri hanze niwe urimo kubabara ikirahure uri mu kirahure arikata uri hanze akapfa mana nyagasani Legacy Enterprises presents presentation in abatugezaho filime nuko itangiye filime yiswe nde filime yiswe New Legacy a production n'abatugejeho Alexandra Aja Kaifa Southland niwe mugabo nakubwiraga kuva kare umugabo wakinnye filime yitwa 24 Mirrors ibirahuri niko filime yiswe niyo mpamvu Ami Smart akarimo cyane niyo mpamvu busubuye inyoko nako mama wawe nazinduka akakubwira mwana wanjye ntukirebe nijoro fera attention parce que abari ikibazo cyo ni igifaransa Jason akarimo cyane Cameroon Erica n'abandi benshi cyane bakarimo filime nuko isa nayo itangiye turasa n'abarimo gutangira uko filime yakiswe The Mirrors ibuka mu kirahure urareba ukongera kwireba ware cyaba ukigeze ku kirahure kikongera kikagaruka niko mu gihe turimo kureba etaje zimwe ziracuramye zindi zihagaze Mirrors birahure urabona kiracuramye gihagaze gicuramye gihagaze Mirrors ibirahure Chese kiriya katurori
Hey. Aha. Masara ageze. Agasaha karimo kubipako. Beeping ni akantu kagira titi nibyo bita ku beeping. Umuntu akabwira uduri murambipa ukajya ngo uriya baye telefone cyangwa baye isaha. Umuntu akubipata ko ari telefone kubipa. No kwibipa. Gutangira hakuno hari umugabo wasaga nawe yigeze kuba NYPD officer shot. Hari umupolisi wigeze kuraswa ndetse ikinyamakuru hano kiranditse neza kibyanditse neza. Umugabo ninde? Umugabo wari ubyutse mu gitondo amazina nyakuri ni Kiefer Sutherland. Uwo mugabo yagukinze filime twitwa 24. Ni season mu magambo y'icyongereza. Filime za season. Mu gifaransa ngo ni za Corona. Yakiniye 24 rere. Kiefer Sutherland amazina nyakuri. Yagarutse yitwa hari kinini yamenye hano. Barangije kukimena shyira mu kirahuri. Abantu badakunda inzoga kandi mudashaka kuyinywa hari binini byaje ariko ngo bigira ingaruka mbi. Nicyo kibi cy'ibyo binini. Bigukura ku nzoga ariko hari icyo bita backfire. Side effects. Bavuye mu cyumba cye. Hey sis. Bite sis. Mushiki we. Hi sis. Ni sangapi? Want me to make coffee? No, I gotta go. I'll call you later. Umukorera gakawa so yandagiye. Nothing I can do? Ntacyo nagukorera se muvandi. Ibintu byose birasaba. Iryamire wowe giye binamere saa 2 z'amanywa. Abashomeri barakatsindwa n'uwiteka biraryamye bikageza saa 8. Shiki cye kiraryamye. Ko yagafashe inzira mugenzi. Umugabo yafashe inzira ni saa 8 menya na musaza we nawe ari umushomeri. Urabiza agashomeri gushomera singeso ubukene singeso icyangombwa no kubona ushaka kurwanya ubukene kandi ashize mu mwete aba ari umuntu muzima. Ko umugabo yakabyutse. Ngabo ko yakabyutse yafashe inzira arabagiye ngo wari mari yihutse kumanywa. Nako busubuyu icyo ni gisware cy'inyarwanda busubuyu. Well, you know. Sawa. Umugabo arawe yagomba kwinjira. Ben Carson. Lorenzo Sapelli. Ben Carson nanjye banyita Lorenzo. Nari ngutegereje ngo ngwereke. How long have you been working here? All together? 15 years. Myaka 15. We're here for the fire. Wari hano inzu irimo gusha. Devastating. Oya ibi byari bindenzeho hari inzu yahiye sasa umugabo yaraje kwaka akazi k'uburinzi ajya kwaka akazi k'uburinzi aha ni inzu yahiye. Hakunino barakwereka uko umugabo yakaje gusaba akazi. Still in a legal battle with the insurance company. Inzu uko ibona hano iracyari mu rugamba n'abashinzwe rwose inuza assurance insurance companies. Ubwishingizi bumeze nabi barashaka ubwishyu inzu yarahiye ntigikora yari hoteli ibyabaye hano rwose nagahomera mu. You know, the Meredith family acquired this building after St. Matthew's Hospital closed. Iri vuriro ryitwa Matayo St. Matthew's Hospital ivuriro rya St. Matayo St. Mutagatifu Matayo. Hanyuma ibintu byaje kuba nabi hano haracya urabona ngo muri aka kanya. This is every couple of hours. Baratubwiye ngo abantu bose barinda hano tujye tubazenguruka amasaha yose ari ngombwa. Hanyuma rero ngwino nkwereke uzajya unsimbura buri saa 12 za nimugoroba uzajya harinda ijoro. Ni ugiye kurinda igihe kibi. Uryame kumanywa wongera ukora ijoro nk'abacuraguzi. Abacuraguzi ni ijoro abacuraguzi indaya n'imbwa. Bagiye kuri. Imirimo mibi gusa. God, you didn't show up any later. This place gives me the creeps at night. Imana ishimwe bwoje kuko ijoro ryose ndarandora hano hano. All these mirrors. Na mashanyarazi ibirahure byose kubona. You polish them? I'm sorry? Would you bitera mavuta se? Oh no, that's Gary Lewis. Fella who was working here before you. Wakoraga hano mbere yawe. Completely obsessed with these damn mirrors. Yayitaye kuri ibirahure cyane. How long has it been since you left the NYPD? Hashize igihe kingana cyuva muri polisi ya New York, NYPD, New York Police Department. Buri aba bikase magamba ni NYPD. Why did you resign from the force? Kuki weguye kuva mu polisi? You used to be a detective, is that correct? Wahoze uri umupolisi uperereza, siko bimeze uperereza. I'm sorry. I always been too curious. Wihangana iteka nibaza cyane ku bantu. Ariko nta kibazo, it's alright.
n'icyongereza mvuze n'icyongereza uko umugabo yakavuye asimbuwe na mugenzi we yagombaga gukoresha undi agakora amanywa. When you stop to think, nutangira gutekereza all the rero department stores in New York, this one was the most beautiful, most luxurious. amavuriro ni menshi muri New York ariko rwose ryari ivuriro ryiza, most beautiful, most luxurious, ivuriro ry'abantu bahenze, ivuriro ryari ryiza rwose, ariko rikaba ryari ry'umuntu ku giti. Ikibazo rero cyabaye, We got electricity in here. ibyibuze hano dufite amashanyarazi, hano n'uzajya uza kuruhukira biri ngombwa, It even got a TV. hari n'agateleviziyo ngwino nkwereke cyangwa ngwino nkwereke. Kumbe inyubako ubwayo irimo ibirahuri muri salo. Uriya musore yarunda asimbuye wakoraga ijoro ngo utagihari yagiye. Reba ndebe n'uhumbye urahomba. Kuma umugabo hakunino Kerere arakora akazi neza cyane. Kerere akora akazi ko mu rugo. Abakorera akazi ko mu rugo ni umubosi kazi nguyu. Mwiriwe. Bite Rosa? Bezuti. Kamufashe. Abana bari he? Upstairs. Senor Ben. Bari hejuru bari kumwe na papa wabo Ben. Signora Ben. Ben kumbe arahari. Ben abazungu rero ukuntu bamira n'abana beza cyane. Umwe atandukana n'undi ariko byanze bikunze akazajya ahura n'abana be. Likes me, and this girl named Christiana liked him. They're just now gossiping. Mama, mushiki wanjye rero afite inshuti. Ariko none hari abandi bagenda bamuvuga ubugambo bw'ubusutwa. Bwana buri hano ubwana bw'abazungu rwose butangira kuvuga utuntu nk'utwo bukiri buto. Looks great. You have to show me how it works later, okay? Uraza kongera ka. Fast, Mommy. Mama akamodoka kariruka goce papa ni papa inshuro joke. Ni papa inshuro zose ari papa inshuro imwe. Ariko ni papa. You need to finish your homework. You need to get ready for your bath. Come on. Bana bato mugende mujye gukaraba ariko hanyuma turaza gutungana. Sasa gashiki kaka gahungu nakana gakoze kuzema mama yahuye na papa. Papa ari banyabana na mushiki we yahukanye na mama nta kazi yagiraga. Hari yubuza akazi umugore muhita mwahukana muhura kubera akazi kubera amafaranga. Hey. Bite. Ningo ndapfa kuza mu rugo rw'umugore muri uwo buri. Niko uri gitahirane. Na harya abagabo basaza abagore babitwa biki. Abatahirane ni biki? Mwinjira. What is this? Ibi ni iki? I asked you not to drop by without calling. Narakubwiye ntukasamaga. Nahamagaye utanyitaba. I don't want to argue either. If you're not going to answer my call. Sinshakubwiye niba utitabye telefone zanjye nari kubigenzane nagomba kubona abana banjye. Papa mama. I haven't had a drink for over 3 months since you wanted to. Inzoga nayivuye hashize ibyumweru bitatu kuva twatandukanye. What I want is for you to respect my needs. Icyo nshaka nuko ibyo nshaka nabi. I haven't had a drink. Sindangwa narakubwiye. I got a new job to hold me over till I'm reinstated. I'm doing Nabonye akandi kazi. to get back on my feet again. Ndashaka kongera kwihagarika nk'umugabo. Nakubwiye rero ngiye uramutuje hano. Nahaguta kabisa ugasigara namo nimo. Bafite umubweti. People. We're talking about you. Maybe I killed the man. You don't just get over that. I needed time. I needed you. Icyo nshaka cyane cyane ni wowe. Like everybody else. How can you say that to me? You went to precinct who defended you. How many times did I chase reporters off our front lawn? Mudamu kumbe baratandukanye. Mudamu asa naho atanejejwe nuko umugabo ahari rwose habe na gatoya. Ibintu byose fucking unbelievable. Ibi ntabwo byize. Come here to fight. I'm sorry that I Yanga ntabwo naje kurwana. I just wanted to see them. We have to set up some rules. Fucking rules. Yashaka kubona abana be. Hari amabwiriza ariko ayahe mabwiriza ariko. So I can see my son on his birthday. Look at yourself. Irebe. This is exactly what I'm talking about. Ibi nibyo mvuga. I don't know how you're going to be from one moment to the next. When I get around you, I get nervous. Because I am so scared that I am losing you. Mfite ubwoba bwo kuzagoma. Nangije byose. I missed you so much. Naragukumbuye ariko. Nkumbura ariko ibiki. Ariko nimukazanye mukire cyane nushaka. Ukwiye kumana bahirwe. How much I love you. Amahirwe yanyuma umugani wa yandirimbo. Ndabizi ko ntawe ujya untekereza mu indani muri wowe. Indani he ariko ariko mwajye muri indani se haraho yinjiye. Indani he ariko. Kugutema nakoje tema. Nako rero nge ntabwo gushaka ngewe rero. Nako ngewe ntabwo nshaka kabisa. Nuko hari abana bashobora no kuba bari muri sa. No kuba bari muri sa. Ariko nge ntabwo gushaka madame. Hashize igihe umugabo yarahagarutse. Ndamweretse ko rwose ibyo te. Urugero rafunguka. Harufunguye. Rafunga.
umugabo yari yabonye akazi k'ubuzamu. Umugabo agiye gukora igihugu mbi bakoze ibintu bigenda nijoro. Nakubwiye indaya, imimbweti, abacuraguzi, umugabo agiye gukora ijoro. Kumbe buruko ko ijoro busubuye azinduka ataha, ariko mu gutaha ko yari yabonye akazi gashyashya, akabonye twese tureba turi maso. Icyo kunywa ariko seka agatima karagira akakanga agafata ikawa. Agatima buriya ni ikintu kibi cyane. Televiziyo nguye hakuno umugabo rwose yibereyeho gikoboyi, isaro nicyo cyumba, niho hari ameza, niho hari amasafuriya, niho hari ibikombe. Yese mu buntu bwo baho hejuru nibwo agenda agafungura akagira. Hakorera amasaha y'ijyobo yageze, bwamwiriyeho agomba kujya ku kazi. Yari umupolisi ubashinzwe umutekano w'inyubako imwe. Inyubako imwe ngo assurance rimera yishyuza assurance n'ubwishingizi. Baragiye bafata ubwishingizi, inyubako irashya, ubwishingizi ni ikibazo. Basi il faut voir ku kazi. Voir no kugenda hari. Il faut aller ku kazi. Are niko kugenda. Il faut aller ku kazi. Arajo. Munyihanganire kiracumbagira ariko ndakizi. Ujyo usiku. Voir niko kugenda. Areze. Il faut areze. Marishe no kukandagira katsinda. Mugabo ko yakageze ku kazi. Yageze ku travail. Travail ni jobo. Bamwe bazije bazita feri. Uko mugabo yakageze ku kazi. Nijoro busiku ya muruguzi wizanira intebe. Mugabo ageze ku kazi n'ubwa mbere yarageze mu nijoro, ariko nawe undebera imirimo kujya mbere hano bintu bisa naho bika. Abantu bakuru bahagaze sare yuzuye, ariko aho usanga umwana yicaye muhagurutse bajye bagira icyubahiro kandi bahaguruke mu kinyabupfura, abo bana batarahaguruka ku nkonje. Bishyuye birabareba. Abakuru baracyafite password, mode pass babarusha nuko babarusha imyaka, ni mode pass. Muhaguruke rero kubera mode pass. Password ituma muhaguruka. Ku kazi. Sindwa. Nijoro zenguruka inyubako. Yabaje ngo ibirahure yarubihanagura, undi ati uwari hano kera yakundaga ibirahure, nabonaga byitayeho cyane. Nakaganza. Hagaki. Aribaza. Ibirahure byakabayeho hari ikintu kimwe. Hari ikintu kimwe kitajya kivaho kiganza niba barasize irangiye. Ariko se ni bakuru. Birasa n'ibizamuka hejuru. Mwanda wera holy shit. Abazo ngikinyica n'icyo. Ubundi tuzi ko kera hari holy ibyera, nka bibiri irera, hari ibintu byera. Ariko abiyo babonye ikibazo baravuga ngo mwanda wera. Haraka. What the hell? Icyo ni igiki? Ubundi cyandi. Who no moon? Hell ni ikintu ariko bisa n'ibyo mu kuzimu. Ariko ibi bintu harifunguye. C'est pas possible, ntibishoboka. Urebe ndebe n'uhumbye urahomba. Ariko se urugi hejuru makaruvati nako bya bindi bamanukira ingazi. Inzego. Sikari.
manuka iyi haze ubwo hako urugi hako ntabwo bakwifunguye kurikira mu busore bwacu twicakira ibibazo toroshye mu mazi iraka abasaza bo bicaye ujya uragurya ngo runaka yapfe yishwe n'iki rubaga imana ibibazo bimusanga aho ari ariko twebwe abasore usanga bagiye kurwana mu tubari ugasanga ko acana amatara kumva amashanyarazi hasi arakora nazi impamvu batajyaga bayatsa babeshyenze ngo ni amashanyarazi abahamo no electricity cya gisaza muri kayo ndareba urebe Dramatic adventure. Tira mubaza aho yari aturutse ku rugi. Mama shenzi. Yewe we. Yaratashye yagira amahoro. Imana ishimwe. Hallelujah. Bana mujye musenga. Komeje. Uziko Yesu Kristo. How you doing today? Mr. Mkono. Fine, I feel a lot better. I feel a lot better. Ndumva meze neza kurushaho. Ndagenda mu minota mike. Are you sure you're all right? Muvandi uravuga igishiko meze sawa? Okay, I'm just saying. You can talk to me if you want. Wavuga nanjye bishaka. Ndi murumuna wawe mushiki wawe mutoyi. I'm your little sister. Wabonye akazi gashya sibyo? I need a new job. Nagiye akazi gashya. Kids and myself on my pension. Ami yari yambujije kubona n'abana banje mpaka mbonye akazi. Okay, well, maybe you get a daytime job, a regular job. Hari wabonye akazi kamanywa wazashatse kamanywa ariko. Oya biroroshye nakijoro reka nkukore. Sije wa mbere rwose ugenze ijoro, sinanjye wa mbere rwose ntago ari wa mbere rwose. Uzi ko abacuraguzi nijoro uko bamenyereye bose si abantu. Uko abacuragura nyine. Bonye uruntu ugeyo. Muvandi bigenze bite? Leave me alone. Please just leave me alone. Ndekajya nyine. Uko hari ikintu ugiye mbonye. Sinzi mu kibonye. Ugarirebye umudomo urahingama. Siko mugabo. Nibiki birimo kumba umugabo yatangiye kwibaza what is happening to me nibiki birimo kumba sura ku kazi ijoro ni ikintu ijoro sura ku kazi mundeke mvuga mu kinyabupfura kuko agiye ndikanga umutima nsigaye ndwara n'umutima asubira ku matravayi job what the hell is going on niki kijya mbere hano reba ndebe n'uhumbye urahomba ukanurumere nk'ipyisi uko umugabo yagasubiye ku kazi urakoze umugabo ko yakageze ku kazi nijoro byagenze bite hari ikibazo nijoro ara kazi ariko hari ikirahure turebyemo neza kasi ikigoryi
n'akantu k'akaganza hamwe hari haturitse hey arafatwa toroshe pembeni ubufasha sabye ubufasha mana yanjye goryi niba kirota aratekereza ibitariho hey uri umuntu wirwarira umutima ndakubwira ko taho ujye kuryama muga hey iriya cyarike shoze uniform ye vuba vuba yaramaze kuyikuramo narimo gusha kandi yashaka byiyumvamo kandi yavuzaga induru nk'umwana uwansangani yavuga ko nasazera cyabonye munsi y'amezi harebye neza ni kofi y'umuntu yari Gary Lewis mwibuka filime itangira umugabo wagiye maze arikata gatwe kabiwikase uko umugabo yagatashye mu rugo ataha mu gitondo gusa kuri inshuro uko byagenze ntabwo ari bya hafi Gary Lewis ntabwo atashye mu rugo ni muri kaga kioski kari hafi aho ngaho Lewis kaga kioski kari imbere y'ivuriro nabo bakoreraga iperereza ryabo kujya kurinda akabari bo mugabo bitanye n'ibibazo ikirahuri cya mukasa bana nyagasani bandage ariko bitaho bandage hariya bakita ngiki bandage ni cyongereza irayambara mu ntoki yari hambiriye niba ari bandage band amako dufaranga yandayibye harimo araperereza kuri ya kopi yatoraguye ku kazi amaze ni namakeyi ariko arayibye uko yagafashe mu kopi y'umugabo ubonamo ijambo eseka hey nijoro Job abonye ijambo eseka arisomye ku gapapuro umugabo nyiririya kofi yatakaye ubwo mwibuka filime itangira twamubonye nago byari bya hafi byamubayeho yavuga ati sinendaga gucika muri iki kintu cyarivurira abantu bose barahava mirrors simwari minduru yewe uri hehe twese ntitwari abantu Stay!
araje. Hey, zo mutayira ukajya gutabara rumva induru kandi ushinzwe umutekano se niki cyamuhagarara imbere aka unaravuze induru nk'urimo gushya. Gerayo. Anybody here? Haruri hano ra? Iriya Kerikine cyangwa Kerikine? Hari? Anybody here? Anybody there? Anybody in? Induru numvaga ariko koko induru numvaga yewe izi nduru nasaze reba neza hey kirahure kirerekana ko nyuma yo mu karyango kamwe aruzanya akaboko yareba yo akakabura kandi mu kirahure arabibona ko hakurya inyuma ye afungura akaboko katurutse. Ariko koko ibi bibaho. Hey, bas nyuma nabiri mu birabura kabibona. Mu birabura kabibona inyuma ntabiriyo. Mu kirahure ekano kanyango tu. Kirahure nabibona. Henga dohinduka gashura mama henga. Ngwino ja. Ngwino goshe. Mama kumbe mu rugo we sasa nawe hari indoto. Umugabo ari hakurya ku ijobu ibyo abona mu rugo icyane kirimo kirana ku mwana we nibagiwe. Utse umwana. Mama mubirahure. Mubirahure. Anybody but you and I in the mirror. Nawe uri mubirahure. Nightmare, sweetie. It was just a nightmare. Nightmare ni inzozi mbi. They will, but they're not, alright? Ejo zakanguka ni ibintu biza umuntu aryanye ukarota rimwe muri kanga ariko mwana wanjye kumbe hari abakabye inzozi kandi mu nzozi hari icyo bisobanura mu nzozi rimwe hari ibibaho. Ndagukunda mwana wanjye mama nanjye ndagukunda koki hako nujyanje ubije kwa muganga kuntera inshinge abana bakwanga kubera kubajyana kubatera inshinge bantu bakuru ntimuzanya n'abana kubatera inshinge ni ikintu kimwe mwana tora kukwangira icyo ugiko mama yaneke kinginge naramwange mwana gakura kwanga kubera inshinge ntimuzaje guteza abana inshinge ni inama nta nicyo mu mpaye hari genge inama z'ubuntu ntacyo mu mpaye. Mentally ill at the time. Mudamu yagiye kwiryamira uko kagiye kuryama akana ke karose ibintu papa nawe ari hakurya arimo ararwana n'ibintu umenya umuryango wose umaze gusara ibi ni ibishorobwa. Mama yambwiye ko ari ibyo ndotamenya n'ubu nyirota kumbe karimo karareba. Baraka usubuye papa zanye ikibazo kiri seri. Papa zanye problem iri serious. Se ufite utwanwa tutari serious afite nk'utwana tubiri hejuru ka tubiri hasi tundi tubiri n'utwanwa tuni. But I was awake. I know I was awake. Nari mbizi ko nakangutse nari mbizi ko ndi maso arimo araganira na mushiki we. You think I'm crazy, don't you? Uracheka ndomusazi sibyo? I think you're just going through a hard time in your life. You're under a lot of stress. Ndacheka ni ibihe biburimo gucamo kuko utari kumwe n'abana ba mudamu mwaratandukanye niyo mpamvu buri hari ibintu zijya zikuzira kanarota. Mushiki wanjye. You know it wasn't your fault. Na urabizi ko bitatewe nawe mushiki wawe ko n'umugore wawe kwanga. What are you talking about? Uravuga biki? Mirrors, they are everywhere. Ibirahure biri hose. Apartment store on the corner of every street. Mu birahure mu mihanda ku kazi ku muhanda ahantu hose ku mu rugo ndumva I feel
Like I'm not the one looking into the mirrors, but bisa naho atari ureba birabone back at me. ibirahure nabyo bindeba mushiki we. There's no one looking back at you through the mirrors. Nawe ureba acishije mu birahure nawe arimo kureba. Obviously, you are obviously so usa naho about what happened. usa naho ibyabaye birimo kugaruka buno ubu rero buno ubu wasase ubu buno nyine tugomba kujyana kwa muganga ubuno nyine ubu buno tugomba kumujyana kwa muganga nyine. Glass and silver, Ben, that's it. Ben ni ikibazo cyuko nta kibazo ufite ariko ukaba ufite ikibazo cyo mu mutwe. Please go get some sleep. Will you go please and get some sleep? Wagenda ukajya kuryama ukaruhuka mukundwa ndagukunda ni mushiki we aramukunda kumva ikigabo hakuno kirareba nk'imaga nakubwe gifite utwanwa tutari seriye none hari ibibazo bitari seriye kuko wabiganiriye aravuga ati wawe ubwo warwaye tukujyana indera naho bahera bahambira abantu bazima kusanga ikigoryi bakikoreye ndi muzima wasaze bakagufunga barakomanga papa umwana twasize nabo hari ari kumwe na nyina nawe arimo kubwira nyina ibyo papa nyumba ni Mr. Carson? niwe Carson? Yego. You want to sign here, please? Wasinya hano ko hari ukohereje ubutumwa. Ninde ubwohereje ubutumwa arasinya. Ubutumwa nibwo bucyagera urabizi mu iposita hari ibura ibintu byateye imbere. Mugira umunsi mwiza abanyakuba turabajye muri. Mu iposita hari ibintu byabigerayo maze bakabikuzanira. Baraka. Gary Lewis wa muntu umwe yatoraguye ikositiye ku kazi. Kuva muri Brooklyn. Umuntu wamwandikiye n'iki yamwandikiye harimo ibinyamakuru harimo ibintu Deadly Fire at Mayflower ivuriro ryitwaga Mayflower ngo muri rusadasanzwe hatwitse ibinyamakuru byanditswe kera iryo vuriro ryarahiye nibyo by'inyamakuru byahageze hashize imyaka myinshi ivuriro rihiye atangira kubona amafoto y'amashusho ariho hano n'amashusho ya rya vuriro Mayflower rya vuriro Saint Matthew magambo y'icyongereza Saint ni nabatagatifu ivuriro ryitwa Saint Matthew mugabo kindi yakoze yatangiye iperereza rye kuko hari n'ubutumwa bumaze kumugeraho Gary Lewis wa muntu yigiye yasimbuye ku kazi niwe muntu wamwohereje ubutumwa umuntu yipfiriye kera ubutumwa ni ndubwohereje reba ndebe n'ubumbye urahumba paka hakunino Lorenzo, I need to talk to you. Yeah, kuvuga nawe. The craziest day here. Your ex-colleagues came to pay us a visit. What are you talking about? Well, you know Gary? Who's Gary? Working here before you? Umugabo wakoze hano utari wakora. Cops found him dead in a subway station in Abapolisi bamusanze ari umupfa gari ya moshi zica. Poor guy, he didn't deserve to go like that. Uwo musore ntabwo namukundaga nubwo wamutsimbuye ku kazi ariko ntabwo yarakwiye no gupfa. No, they wouldn't tell me. Nta numwe wigeze akubwira ko yapfuye reka nta numwe. We made home, I gotta go. Mfite kugenda rero ibintu biraza kugenda neza kurushaho reka ngende gatoya ariko. Sending someone over to work on it beginning of next week. Icyumweru gitaye rwose ngiye kwegura sinzongera gukora hano hari undi uzagusimbura icyumweru gitaha rwose zaba yatanye nanjye ubwo nzagenda sinzongera gukora hano harakatsindwa n'uwiteka. Mzese bwa musizi. Urumva ijwi nzanaririmba genja mbyimba kubera isauti raka dore imibago bamukubise umusaraba mu gituza mu mubago nyene imirambo yose rwose muyisuzuma mu bakate mukuremo ibipfubu sendabaye mu bwegeze hafi turebe n'iki cyabishe Kone baragenda babaga barwaye umuntu wese wipfisha pfushije ibigibo ba wipfisha pfushije babanje kugucisha kwa muganga iyo bibaye ngombwa barakubaga mirambo muro nako bantu bakora umurongo none wipfisha pfusha umurambo we bazawubaga nta kintu cya mbere kibe kiba nko kubaga kuri muzasaba Imana ntuzaba uzi ko bibabaza baragenda bagakubaga rwose ukababara kandi buriya gupfa rwose ukipfusha pfusha batazi ikikwica barakubaga muzasaba Imana ntihazagira ukubaga tazababarira ubusa. I know, 20 minutes. Yesterday morning you picked up a body. Igitondo cy'ejo babonye umurambo hanyuma dore Gary Lewis kandi yanyohereje ubutumwa. He was a night watchman at the Mayflower. Uyu murambo rero bawuzanye no kwa muganga umudamu yari kuyakoraga kwa muganga n'umugangakazi. I found his wallet at the Permes nayibonye ku kazaho ngora kari Gary Lewis bavuze ko yapfuye ariko nanone apfanyerenyereje ubutumwa n'iki. Umva mukuru. Please just listen to me, this is serious. Nyumva ibintu biri serious. Very strange things happening over at the Mayflower. Hari ibintu birimo kuba bidasanzwe kuri iryo vuriro ndindaho. Ntabwo nagusobanurira This guy Gary Lewis sent me a package.
Right before he died. Gari Lewis ari byanyohereje ataraba. Ntabwo nigeze mura nawe kuva na mbere yamenya ate ku buryo yanyohereje ubwo butumwa yamba. Like he was trying to tell me something or warn me about something. Ibisa na wari ubutumwa yama yandaga kuma gasopo birimo kuba cyangwa ari ikibazo kirimo kuba ndakwingije tugende mu mirambo hano murinze umudamu ko yari umuganga ukomeye hano yaremeye amujyana ku murambo ngino tugende nkwereka ku murambo nuko uzokina wongera kure. Imizimu nayo. Muri firigo izi ni firigo z'abapfu Gari Lewis. I think so. Excuse me. Ngo yiyahuye siko mbikeka munyihanganire mbaze ndende. Police are still investigating this one. Abapolisi nabo baracyapereza kuri ibi. He used to cut his throat. Nta muntu wakwiyahura ngo yikate guhera hakuno kugeza hakuno kandi nta wundi muntu basanze atari gufasha cyane. Probably broke the mirror into pieces so he'd have something to cut himself with. Ni ikirahure yarafashe ngo ari ikata ariko nta muntu wakwikata yatangira kubabara kabirekera. Mugabo umeze sawa? Yabonye ijambo iseka. Meze sawa madam. Meze sawa. Murabora mubwiye ngo eseka. Yiyi. I need to see his file. Nyine kubona ibyandiko bye. I need his file. Byandiko bye. What's the problem? I just need to see his file. Kibazo madam ndashaka ibyandiko bye. Down here now you want to look at some. Ngabona gufashije hano nta n'uburenganzira nanjye mfite bwo kukuzanira civilian turabaganga baganga twe tuba tumeze nk'abasirikare niyo mpamvu mwita civilian. Peter, I appreciate it. Peter ndayihangana. Peter abasiga. Ndamu n'umugabo watonganye. Ndamu yahisemo kumfasha kwa muganga. I want you to leave now. I'm serious, Ben. Vano ugende Ben ndiri I mean. I can't leave here until I see that file. Ntabwo navana mpaka mbonye ibyandiko by'umupfu. It's important, please. It's important, please. Birihutirwa ndakwinginze. Please. Ndakwinginze. Hey. Mudamu nawe yaramufashije urabizi buri mupfu buri murwayi hariya basigarana dosiye dore kiba mu muhogo gacwa ni ibinyamanyama ibinyamanyama bya bindi rwose hari abantu bazi Emi Come here and look at this picture. Ngwino hano urebe amafoto yafotowe kamera ziba ziri mu byumba hano hose. This is holy. Gari Lewis sana urabona ukuntu apfuye hano urareba mu kirahure ari ndani aho yapfiriye ndetse n'ikirahure kamera zafotoye mu kirahure ndani bisa naho ari ikindi kirahure gifashwe Gari Lewis na kirahure yarafite. But it's probably the angle from which the photograph. Ibyo wibyitaho na amafoto usema amafoto nasanzwe afatorwa ubuze ntago bafotora ukabona inyuma yawe hari undi muntu kandi ari igishashi cyakubise cy'urumuri. What if the mirrors are reflecting something that's beyond our reality? Mubirahure nanjye ubwanjye narebye mu hari ibintu birenze imyumvire yawe. Making Gary Lewis slit his own throat. Ben, listen. Nigute umuntu yakwekatije Talk like that around here. ntabwo twavuga ibyo bintu hano umenya ko uri mu ivuriro urumva ariko uracyanywa inzoga. Things in the mirrors at work, bad things. Mbona ibintu ku kazi bibi cyane. What they're showing me. Ben, you're driving me fucking crazy. Uri munasaza. I don't have time for this. Nagiye mfite kintu. Ufite kiye kimasa. Do you think I'm fucking lying? Wachaka ni mudakina. Madam. What medication are you taking to stop drinking? Uri muna wimiye miti muri iyi minsi kujya gurekera inzoga. Cyangwa ni inzoga zagushajije zikaba zirimo kukugabwa inzoga buriya sinki. Madam. Niyo mitanywa kugira ngo areke inzoga. That's a strong drug. That's a strong drug. Ni imiti ikomeye. Has a lot of serious side effects. Ifite side effects zikomeye cyane ingaruka mbi cyane iyi miti. Iyi miti rero irutwa nuko wakwenywera inzoga. Kasubira mu byaha by'inzoga. You're right. Nakuruhije uvuze ukuri. Thanks for trying to help. Urakoze bwo gushaka kumfasha. Bako ndagiye gusa nkubwiye ibintu bizirikana. Madam yasigaranye ikibazo. Rwana mu rugo rwaramubwiye ejo bundi ngo mu birahure ngo rwabonye ngo mushiki we mu rugo barabana. Mushiki we n'umwana mwiza. Mushiki we nta mugabo afite. Bantu b'imitima yanyu mumbwire nabarangira. Mushiki we yaragiye koga. Mushiki we rwose fresheri ni rwose. Mushiki we n'umukobwa mwiza rwose nawe uramubona. Abakobwa bareba nk'inyana rwose arareba nk'inyana zo mu ruhongore. Mushiki we yendaga kujya kwitera fresheri.
umwaka uwo nguwo tu mwakira ko mukora akagira ko yakava mu kirahuri bicosige mu kirahuri cy'umureba umukobwa umeze nkawe kirahuri ndani ati umudomo nawe arasama kirahuri uko basamura nawe arasama Hey! Police yaraje rafatora. Calm down, Tom. Where's the boss? I can't. How am I Let the gonna calm detective down? by. Come on, step over here. And guy been living with her at a place. Abapolisi bari rwose batari mu iperereza kandi ntakibazo yakoraga mu kabari akaruka bwije hari umupolisi winjiyeyo ajya kureba n'ikijya mbere nta bamutemye nta bakozi cya polisi bahageze bomwe aya gasani umukobwa mwiza nk'uyu koko funguye amazi aramanuka ashaka kureba ukuntu umuntu yapfuye apfiriye muri dushe yuzuyemo amaraso polisi nawe yikanzemo ngo yabonye amaraso arimo kuva hejuru hari umushinwa wasaga nawe yabibonye nawe uza ndi umupolisi cyera kijya mbere hano Angela yaje ahamagara mushiki wanjye ageze mu rugo Ben urakora cyane Larry, just tell me what's going on. ngira n'ikijya mbere Ben, it's not good. Ben ntabwo ari byiza Angela ariye mushiki wanjye Where the fuck is my sister? mushiki wanjye ariye I can't do that, Ben. ntabwo nakubwira Ben wijyayo Ben yarabagonza abapolisi maze yagiye kureba mushiki we umureka agende yari umupolisi nanarira aragira nk'abasirikare yaragaruye nuko abasirikare barira yareze gisirikare mbega urupfu data we ariko data yarebye nk'impaga yararize umugabo yararize The waters obliterate most of the marks. No sign of struggle, forced entry. And the front door was locked, which means that urugi rw'imbere rwari rufunze bivuze ngo Jess either had keys to the apartment or it was someone that she knew. harashobora kuba hari yaratewe n'umuntu ubizi oya You know, when their father died. mushiki we nako umugore we nawe yari yaje barimo kuganira umugore we nawe arimo ararira yapfushije muramukazi we So far, his statement is pretty consistent with facts, you know, which uyu nkuru yarimo kutubwira y'uburyo mushiki we yapfuye bisa naho ari ibintu bisa naho bifitanye isano abavandimwe n'akabaturanyi babo ubwabo abaturanyi bivugiye ko ngo amaraso yari yatembye babona amaraso yaziye mu mazi amazi yari yabaye menshi ntabwo bumvigeze bumva urusaku rw'umuntu arimo gutaka arimo gupfa he was planning on quitting the ni job. ukuvuga ngo umugome wakoze ibi ngibi rwose polisi iri mu iperereza kandi tuzamuzana kandi azashyikirizwa ubutabera wahehe Lately, communication hasn't been our strong point. What are you going to do with him? mugiye kumukorera iki umugabo wanjye Larry Emi gihanganire Beni aho yarari Ben arimo ararira mushiki we yapfuye yihangane Beni Ben, we why don't you come home and spend some days with the kids, huh? waje mu rugo ukamarana iminsi n'abana kwereka abana nawe njye buriya mba mfite ikibazo Our children in danger. ntabwo nshaka kugushyira mu byago I don't want to put you in He danger asked me to quit, and I wouldn't. mushiki wanjye yarambwiye mva ku kazi sinamwumva We came after her. baje bamukurikiye What? ngwiki What are you talking about? turavuga abandi se n'icyo urimo kuvuga what are you talking about I've got some things I need to take care of. hari ibyo ngomba kujya kwita Wait, Ben, Beni please. Let me go. I don't want you to get any more trouble. Please. sinshaka kujya ngo ujye mu byago I know who did this. ibyo nakoze ndakwinginze ndeka Well, then in that case, you've got to tell Larry everything.
ugomba noneho kubwira uriya mupolisi ari byose birimo kuba. You'll never believe me. Ntabwo yakwigira nyizera. Neither will you. Neither will you. Nawe kandi nuko nubwo nabikubwira ntiwabyizera. Nako ninde muntu wajya kuganira ngo ibirahure birimo birica abantu. Ngiye nase nakwemera ibyo umbwira. Bas, you'll never believe me. Neither will you. Ntabwo yanyumva. Nawe ntushobora. Umugabo yafashe inzira urongera usubira kuri cyo. Hey. 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 Meni birahure bikomeye nk'amategeko. Bikomeye nk'amategeko. Yewe dada we. Nayo pistolo. Vaya. Vaya. Kahambirwa. Ho. Birahure bira. Yarongera areba nk'impaga. What do you want? Shaka iki? Please tell me. Mbwira arabwira ikirahure. What do you want from me? Ushakisha iki? Shaka iki? What do you want from me? Uranshaka iki? Birameneka. 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 Aja ijambo. Eseka. Mbere yigeze kuribona. Echo, Sierra, Sierra, Echo, Kilo, Echo, Romeo. Echo, Sierra, Echo, Eseka, Sierra. Nothing. IRS, Andean. Ari mwiperereza arashaka kumenya ijambo Eseka bivuga iki? When? Last 5 or 6 years. Okay, then. Imyaka nk'itandatu ishe ndashaka kumenya ijambo Eseka. Hari umuntu wabaye witwa Eseka muri iryo vuriro igihe kirekire cyaheshe ndashaka kumenya niba hari Eseka habaye abahapfiriye niba hari Eseka kuko ni ivuriro byari ivuriro bari confesses Gary yarajya gupfa ngo yaricujije umugabo yatangiye iperereza rye ikirahure cyanditseho ijambo Eseka ntabwo gishobora kuvuga. Watchman arrested. Abagore batatu ngo n'abana batatu barahiciwe atangira gukurikirana mu bantu bahapfiriye cyangwa se abantu bahiciye abantu bakoze ninde witwa Eseka cyangwa se byekorwa byabaye cyari gifite izina Eseka tangira iperereza ry'ijambo Eseka. Yapfuye ngo ibirahure nibyo bishinjwa. Look, I didn't find anything under that name. Nta kintu nabonye kijyanye n'iryo zina. Shit. You want me to look outside New York? Ndebe hanze ya New York kuko iryo zina ryaba ririho. Hanze ya New York reka ndebe gatoya. Hari umuntu yabwiye ngo amufashe kugira ngo ashakishe iryo zina Eseka. Name for me. Barry, Terrence Barry. Nshakira witwa Terrence Barry. Barry. Terrence Barry buretse agasagonda gatoya. Terrence Barry ari mu iperereza rye. Arimo arakorana na wa mupolisi. Ndamubonye. You still there? Uracyahari? Whoa. Your guy murdered his whole family. I already know that. Yishe umuryango wose ndabizi. Nawe yarapfuye. Cye. Can you tell me where he was committed before he died? Wambwira aho yakoreye aho yarari imbere yuko apfa. You know, Mr. Carson, when one starts to perceive one's own reflection as a completely separate being. Hari witwaga Kasoni, uwo Kasoni rero numwe mu bantu bakoraga hariya cyane rwose iryo jambo Eseka. Niba atari umuntu wabaye muri iryo vuriro witwa Eseka yaje hakuno mu bafite ibitabo byinshi cyane babitse bakora iri vuriro neza risa na rya rindi. Ariko aza kuvuga n'umuganga waho mukuru. Personalities with distinct memories and distinct behavior patterns within the same individual. The patient then has the false perception of the existence of two distinct worlds. The real world and the world inside a mirror. Hari ikibazo kimwe rero cyabaye dufite hano igitabo twanditse ariko nanone dushingiye ku muntu wari uhari ngo hari isi ebyiri isi nyayo tuzi ndetse n'isi yari mu kibirahure hanyuma mu kuvuga isi yari mu birahure You'll see they speak for themselves. urabona hano ibintu gisa nayo byiyanditse ku giti cyabyo umuntu yaraje rwose aratwandikira. Why did you set the department store on fire? In order to destroy the mirrors. Kuki watwitse inyubako nagira ngo ndwike ibirahuri? Fire can destroy mirrors, isn't that right, Doctor?
niko bimeze undi ati cyane ni umuntu wahiriye mu nyubako ariko nanone ushaka gutwika ibirahuri. Terence uyu ni umwe mu bantu bariyo ariko Terence yarapfuye kubera icyo yashakaga gutwika ibirahuri. Yishe Helena wanjye n'abana banjye batatu. Kubera iki ibirahuri byishe abantu bawe se? Ni kuko hari icyo nakoze igiki. They asked me to find Issachar. Jambwiye gushaka Issachar. We all are looking for Issachar. Nashatse Issachar. Ntabwo Issachar nigeze mubona hayeyeje ubwo nanjye byambwiye gushaka Issachar nkamubura. Abana banjye n'umugore n'abapfu. Wira yagiye gushaka Issachar. I don't know who Issachar is. Sinzi Issachar. I don't know who Issachar is. Sinarizi Issachar. Niyo mpamvu byamariye umuryango uyu yarapfuye ariko yasize ka kasete polisi irimo kumubaza n'abaganga bamubaza. Issachar byamusabye ntiyamuzanye bimwicira umugore n'abana sasuye nayo byamusabye Issachar ntawe yazanye yatashe urugo rw'umugore we. Umugore yaramubwiye ati nuza mu rugo cyubanza umbwire umugabo wawe noneho yaje ibirahura bimaze mu nzu uyu mugabo rwose atangiye kubibanda harimo ari ibinzu yawe. Igikoze cya karere cyamagaye madamu nyirurugo. Ho ikirahure cyose cyitwa ikirahure cyose zongo bakunda ibirahuri usanga inzu yose itasi ibirahuri. How's school today? Good. Siri mesarite siri mesaho byana byarikaye papa noneho yacyaje. Ho Papa, give me a second. I gotta take care of it. bakorwa mu magasomo. Bana ba. So yasaze buriya ashobora no kubakubita ikirahure mu mutwe. Bonekere mabugisi ukora iwabo. Mabugisi abagendagura. Saduri ni bambwiye ko ikora neza rwose. Naza kubisiba byumirwe. Sandrine. Everything's fine. I think it looks nice like this. Mukundwa bimeze sawa ubu gusiga ibirahuri nibwo bisa neza. Oyirambeke papa ahubwo wacyaje. Mama Kere yahamagaye. What's happening? Kirimo kuba. Put the kids downstairs right now. Right now. Yana bana hasi no nanga vuga no one shot. How are you doing? Hey, you have to trust me. This is for your own protection. Nyuma ndabikora kubwo kurinda. Undinda. Urimo uranyangiriza kurandinda. Cyangwa urandinda umutekano. Arimo kumurinda umutekano ngo rawo murindira yewe. You will never see your kids again. Amy, I am not crazy. He's me. Genda vano cyangwa utazongera kubona abana. I thought it was just the ones in the store. But after Angela was killed, I realized I can get at you anywhere. I promise. I will leave the house. Just let me cover these damn mirrors. Ibi birahura nindagira kubipfundikira ndavana. Ufite ikihe kibazo? Wasaze. I know what you've been going through hasn't been easy. Ndabizi waciye mu bihe bikomeye kuko utari kumwe n'abana bawe ariho nanga ngo byankabaye ningo ndawanza ngo ukansengera ibirahuri mu nzu. Uwo umudamu wumva amajwi y'abagore ntango bishoboka. Bavugira mu Michael, he's acting so strange now. He always wants to be alone. He won't talk to me. He's having nightmares. Umwana wanjye rwose Michael ubona afite ibibazo. Ntabwo arimo kuryama ntabwo ashaka kuvugana n'undi muntu yivugisha wenyine. Mwana wanjye buri yaratewe. Ben, let go of me. You don't want to believe me? Fine. I'll show you. Niba utanyemera ngwino wereke. I'll show you. Ndakwereka. Ibi birahuri ndakubwira ni birahuri bitari birahuri. Imbunda mu bantu. Faya. Here's where you'll see. Tegereza usurebe kundi kirahuri kisubiranyaho amasasa avuye kikisubiranya. Kombe kisi cya kindi cyo kukaza. Eba data we none imizimu yaguteye ni mikuru. Yatuye n'imizimu mikuru. Raka. Ntabwo birimo kuba. Amy, I swear to you, at the Mayflower. Emi ndakurahira ukuri bibiraba biraba. Arebye neza usanga utwana natwo turimo turamureba. Ubwana buri mu birahuri bwumvisha papa arimo kurasa. Sebye mu gacwa ndasebye we, ega data we ndasebye we. Ndasebye mu gacwa mwe we. Kirebye nk'imaga bwa busimba bubi burya inkoko. Ben. Go back inside, okay? Reka dusubire mu ndani. Kurasebye reba ukuntu yasebye mwuka nako mwuka twamwe we. Listen to me, baby. Umva mukundwa
I want to help you. nshaka kugufasha ndabona rwose wasaze oya ndifasha ahubwo reka ncaho namenye ikibazo aho kiri ku kazi atata wizi n'inyatsi akujye ko papa ujye ko yatewe n'inyatsi z'ingore inyatsi z'ingore zikatsindwa ngo abane impfakazi izi nyatsi nimbi ze yatewe fashe imodoka kumbe ibyo vuga nibyo ntabwo ari uguterwa abamubona baramwita umusazi yabwiye umudamu amubwira ati wajye ukabibwira polisi ati ntabwo bakwemera kandi nawe umubwiye ntabwo wakwemera twebwe twemeye ko twabonyeho utaremera mbwire nagucishamo ukajya guhura nabyo hari muri televiziyo filime kariyano ngabo yendaga no kugonga kubera ibibazo rwose abantu bagira ibibazo bikagutesha umutwe yaciye sansenike kubera ibibazo ni ibibazo nawe yibonye mu kirahure abonamo umushiki we kandi atari arakimena ngiye kumena ibiro televizeri byose rero niyo polisi gufatira ugasanga bagukuruye nta mupolisi aho kureba inyuma imodoka aho ituruka ahubwo imodoka arareba mu kirahure akireba neza kandi kireba inyuma murumva ijwi mfite mu minsi mike nshobora gusohora album y'indirimbo urakoze filime iracyakomeza urankunda urukundo ruruta byose ndabizi araka Here we go. Kazi? As? Amashanyarazi niyo wayishyize mu bamubeshye ko ntayabamo. Mujye muva kubisi. Satani yaramanutse koko. St. Matthew's Hospital. Ivuriro ryitwa Saint Matayo. Saint Matayo ni umutagatifu Matayo. Wahehe. Matayo ko tuzi byamubayeho. Yabambwa amanitse yarengesheje mu ijuru. Yabambwa acuramye nako. Saint Matayo. Ivuriro ngira umutagatifu Matayo niko baryita. Mwitonde amazi arimo araturuka mu makositara. Amazi araturuka uzi ko amazi adashobora gutobora amatafari ya amazi uzi kwe ntabwo ari amakositara ahubwo amazi arimo aratobora. Binini bo amazi akaza itonde bantu bakuru my friend inshuti yanjye reba ndebe nuhumbye urahomba kandi mukanure mumere nk'impyisi humbye yashize amasaha 2 kugira ngo film itagucika. Bon appétit muryoherwe itonde ariko mwitonde. Araza ibirahure biramureba nako bira nako bimureba ariko hari ikirimo something there. Araka mwitonde ibyo ndeba mu birebe byajyatsonu ciyo bagenzi muri ya matafari yawe hagera ku ntebera intebe iri ahantu nshunze neza bisa nawe ari za ntebe bakubitishamo amashanyarazi. Yesu Kristo umugabo se bwarokotse buntu uvuye wese uvuze Yesu aba yarokotse. Face your fear. Mwitonde.
yari ikanze singuke. Larry, it's me. I need your help again. I'm trying to locate the patient-employee manifest for St. Matthew's Hospital. Where is it? But it was in New York. It's where the Mayflower used to be. Mayflower's the department you must ndashaka ibintu navume mu ivuriro byari biriyo umuntu wigeze kwaba nk'imyaka 50 rahise. No, I don't. Yari umwana n'umukobwa. Check it out. It's a public hospital. Yanga nige kureba mu mateka ndetse no mu byandiko by'iryo vuriro. Same thing. I'm looking for a patient or an employee with the name Essiker. All right. Ndashaka umuntu wakoze cyangwa se umurwayi wigeze kwaba witwa Essiker. Essiker nindi? Ibirahuri kiyanditsemo ijambo Essiker. Uwo yabwiye yitwa Larry ni umupolisi yahisemo kuza kumufasha. Larry yemeye kumufasha. Barashaka umuntu wakoze cyangwa se umurwayi wigeze kuba muri iryo vuriro witwa Essiker. Afite imodoka nziza gusa. Uragapfa ariko ntugasiga imodoka nk'iyi. Did you get it? Yeah, I think so. It's Anna Essiker. Hari uwigeze kurwarira witwa Anna Essiker. You know what she wanted, so I got all the medical files. This is perfect, Larry. Rakana gatangaza Larry urakoze. What happened? Did you get in an accident? Wabonye agasida? Anna Essiker's files. Did you have to go to City Hall for it? No, I didn't have to go anywhere. Ibyandiko bya Anna Essiker. Anna Essiker ni umurwayi wigeze kurwarirayo. Hanyuma inyubako ihiye n'umwe mu bapfiriye muri iyo nyubako. It's a totally different case. Ikintu kirego gitandukanye. Anna was a patient at St. Matthew's. She's in the psych. Anna yari umurwayi muri St. Matthew's iryo vuriro. I get this. Dogiteri n'abandi batugura 12 barapfiriye ngo iki. Running their rounds. First thing in the morning, October 6, 1952. Itariki yarayimubwira. And all the patients had left their rooms during the night. And they'd all gathered in the main hall. Then they were all dead. Abaturage bose bari barwariye muri iryo vuriro barapfuye n'uwo mukobwa arimo witwa Anna Essiker. None uri murambwira ngo ngushakire umuntu witwa Anna Essiker none se turajya gucukumbura ubuze ko ducukumbuye tugasanga yarapfuye tujye no kumutaburura se. Thanks for your help. Wakoze kumfasha. Good luck. Good luck. Amahirwe n'imigisha mu iperereza ryawe. Yisubirira mu ijyo burye n'umupolisi gusa mwikundi Larry baraziranye kuko uyu nawe yari umupolisi. Akomeza iperereza rye. Sasubi gisigaye no kumenya uyu mukobwa Anna Essiker yagiye koko yarapfuye cyangwa ajya mu byandiko yabikubise mu rugo wa mupolisi yaremera bimuha ajya mu rugo kubyigaho. Irakarambo bagafatwe n'imifuka. Nako amagufa nari nibagera. Abantu banyakarira bareba ukwabo gusa. Urarakureba ukajya nakandi karambo. Mira. Turori. Tunga neza kumwe. Jesus yavuze Yesu. Ibintu ibi byose igihe ikintu kimbabaza ni kimwe. Bahamagara Yesu batari bamuzi mu minsi isanzwe. Jesus. Ni umusiramu n'abaswahili bakuvugira araho wakibara. Anna Essiker itariki z'akantuza mu kwezi kwa kangahe 52 ngo yari abantu bari bamaze gupfirayo Anna Essiker arimo ariko none nakomeje gukurikirana ibyandiko asanga Anna Essiker hari ikindi kibazo gihari inyubako ukuntu yahiye Anna Essiker abona ifoto ye yari umwana w'umukobwa wari uri icyo gihe hashize imyaka myinshi byari byose abaye nariho yaba yarashaje Pennsylvania August 1951 Pombe Anna Essiker yavuye mu ivuriro mbere yaho gatoya igihe bavuga ivuriro ko ryahiye Anna Essiker nabwo yapfiriyemo nuko babeshye ko yapfiriyemo iyi wabo hari agwa ku byandiko by'wabo Anna Essiker Anna Essiker agomba kuba ari ahantu ari they don't match ibi byandiko ntago bihura ibi bivuga ko Anna Essiker yapfuye muri abantu 12 bapfiriye mu ivuriro nibivuga ko yari yavuye mu ivuriro mbere yaho iminsi 2 iri yakirike shozi hari ryari sijari gusa bravo kirahure yari yarapfundikiye muri sari we kirakaka oya yifota yereka kirahure aracyari muzima seko abaza kirahure naso gushaka Anna Essiker hari ahantu ari mama yake baisha korogate nziza none ufike sinzi. You almost done, sweetie? Meze neza mukondwa. Mama kuki papa yari afite ubwoba bwinshi
ngamujyanye kwa muganga umutera inshinge ki He's way older than me. papa aracyagiye kunduki I'm not acting scared, but he is. ntabwo bamfite ariko papa afite ubwoba mama kugira hakuno yumva umwana arivugisha mu cyumba cye mwana wanjye uri mu biki bakora iki ntacyo Okay, well, you gotta keep going, all right? ngaho reka tugende sibyo kana karagurutse kugenda mu kirahure abona mu ndi mwana ureba nka wundi bukanda areba cyane kandi umwana we yagiye nta kirahure kireba ibi ni ikira umwana nimo aragenda uwo ari mu kirahure arakicaye data ni imizi mukomeye ngo mukomere nayibi ngo ntaribi mama yahise amagarwa Amy. Benny. Amy, what's wrong? Niki? You have to come to the house right now. Mbabarira mu rugo. I'm so scared. Tubwoba. Amy, what's wrong? Niki? Tubwoba. Amy, just tell me what happened. Gira kijya mbere niki cyase kiriya. Ari kiri mu birahure. Niki? God damn it. Cyagari we. Nakubwiye cyo ndukanye tumusaza ubunani none wasaze. Ngwino dufatanye urugendo rero. Urugendo rwo gusara. Bari mu rugendo rumwe umudamu yabanje kumwita umusazi gw'ibyo akora nibibaho umugabo nta kindi yaje amakikorora irasiga byose ni kimwe zana na sadori melange byose dukora gatogo hano dore ubukwe mu rugo basize ibirahura amarange bakubitse ibirahure tubitera idawa nibibura tujye gushaka n'amahurunguru ruvanga amahurunguru buri hari ukuntu agenda agahindura isura y'amabara amahurunguru baragenda basika amahurunguru bakubitaho n'ubugari gishobora guhindura irangi cyose kibagisiga ku kirahure kigafataho abana bari mu mama yafatanye na papa gucyara abana bari ku ruhande barirebera barasize my friend dore irangi rishyashya mu nzu hajyaho n'itongo filimi ira hey Dad, when you coming back home? papa ujyagaruka ryari vuba mukundwa vuba ubwana yarabusezeye ubwana buri ariko papa uradoye mu ki papa umuntu ukiga ibirahure bya cyangwa ngutera urukinge akana gashobora kukwanga imyaka yose kakazakura kabona buri kugukunda ariko yarakwanze kubera kumujyana kwa muganga bamutera inshinge gusa nta kintu kirya abana nk'inshinge ntimuzabajyane kwa muganga abantu bakuru mbagiriye inama umwana atazakwanga ngo bamugiye kumuteza inshinge mukundwa byatewe nawe nakabaye narakwizeye ngwino hano mukundwa ngwino bari barahukanye ariko urari nako ibibazo byongera bigahuza abantu uzashaka iki nutandukana n'umugore wawe giye cy'inama nakugira uzamuteza imikasiro azongera gusanga imikasiro ngiye yabahuje kora ibishoboka urebe ko anamara amwana ka petit bizu ntabwo yamuhaye ikigarabizo umugabo agiye gukora ibishoboka rwanya ikibi cyabateye madamu yararebye koko bantu bakuru ni muri imodoka ngo mwifuze abimitima yabo ndabazi ushobora kuzinduka ukajya kunyiba imodoka yanjye kubera umutima mubi ibyifuzo umugabo yaratangiye mugenzi umudamu aramubwiye akora ibishoboka arebe ko yarwana intambara kandi ibi byose birarangira bite ikintu cya mbere yabanje kumenya amenye ko Ana Eseka atapfuye ahubwo yerekera aho yakekaga ko Ana Eseka yaratuye ko yaje kugera mu byandiko by'hano Ana Eseka yaratuye hasa rero ibya bindi bavuga ngo hari imizimu ndetse hari n'imyaku y'abakurambere igenda igakurikirana ubuntu ugasanga abantu bizirinze mu bukene abantu bishwe n'amavunja inda nyinshi cyane na bya bindi biba mu bitanda byitwa ngo kibwa busimba bugenda buryana nuko imiriki ngo niba ari imiriki ariko ni ibigori bidafite ibishyimbo ndabizi mwimbeshye urakoze cyane ndagushimye ko yakoze kuba wararezwe ibyo navugaga barakwereka umugabo ko yakaje kumbi wa muntu wapfuye babeshyaga ngo yarapfuye ikiri muzima Ana Eseka barakasiriwe nawe ndebiri wabo ni nyakariro neza hamwe ku kirenge ngo hari n'ahandi yitwa kiradiha mu bishanga bibiri bishanga aho bihurira ni wabo Ana Eseka koko si ibyo ubona mu birahure ni wabo w'uyu muntu kodi natandukanye ni wabo wabiturye ni za Cyaruhogo hari amakaritsiye yitwa gutya ariko ukabona rwose iyi karitsiye ku izina ni Cyaruhogo kodi
Yes, sir. I don't know, Ma. Ma. So what can I do for you? So I'm looking for Anna Essiker. There's a man looking for... Wait, you said Anna? Yes, Anna Essiker. Anna Essiker. An Anna Essiker, Ma. Ma, ngorashaka witwa Anna Essiker. Uyu nawe yarakasire wubuke. Hari karite rwose n'abantu ubona ukavuga uti bariya bagira imyaku kabutindi akavukira. Uri sura buka two. Nino mashaka. Ye urashaka ne. Tiri amashenga abantu bafite imizimu. I'm doing a research paper on schizophrenia. I became familiar with Anna Essiker's case. Ndi mu byandiko nimo gupererezaho by'umuntu witwa Anna Essiker. Go tell Grandpa. Amagara sogokuru wamubwire ko bashaka mushikiwe. Shaka ko busekuru uyu mwana ne bate koko. Sinako ni igisore cyakatiriwe kireba nk'inzoka zo mu nda cyo gatsindwa. Amibe kireba nk'amibe. I helped my father fix up this part of the basement. Nabwiye data mushiki wange rwose yasaga n'ufite ibintu bidasanzwe ubwo mbwira data turatupura mushiki wange ukuntu bamuzanye hano hasi yarafite imbaraga zidasanzwe dushaka amashanyarazi mu karitsiye baramuzanye turamuzana mushiki wange yararebaga rwose ukajya ngo ni imizimu y'imipfakasi yamuteye imizimu nayo igira imigabo yayo. Healers coming in from all over the county. Hano twamufungiye ni hano mushiki wange aragenda abayo rwose ngwino nkwereke no ni hano rwose tugumye ko tuba turafunze mushiki wange yaragiye arakura kwayo hako kuntu yabaye reba kuntu yagize icyumba twamushizemo tekereza icyumba cya kave nawe yariraga hariya akajugunya muri kariya kabasore bariya yarafite po nk'abana kwera imyaku ye yarafite po gabo ndabana agenda yakicaramo bakajugunya ntabwo ashobora kuva hano ariko nyuma amaze gukura gatoya. He was convinced Anna suffers from a rare form of personality disorder. Twabwiye muganga umwe ko anafite imizimu abaganga rero urabizi ikizungu ni ikintu kidasanzwe yanze muganga ko Anna adafite ikibazo cy'uko ari imizimu ahubwo ngo ari umusazi. He agreed to cover all the costs of the hospital. Where'd she go after the hospital? Yagiye nyuma y'ivuriro. Don't you know? She died there with all of Kane's other patients. Yapfiriye mu ivuriro n'abandi barwayi bose. Nasomye ibyandiko. I left the hospital 2 days before the mass. Ana yavuye mu ivuriro iminsi ibiri ririya vuriro ritari ryacya wimbesha mushiki wawe yagiye. Where did you get that document? Ubwo byandiko wabikuye he? After St. Mass. Hari umuntu wabimaye kuri iryo vuriro nyine. She came back and stayed with us for a while. Okay, nari ngubeshera karutse turabana. What happened? Why did she leave? Yagiye nyuma yagiye niwe nshaka. Talk about that. Why did she leave? Because strange things started to happen in the house. With Anna. Hari ibintu bikomeye byabaye mu nyubako n'ibiki. No, she was totally cured. Yari yakize ariko akiri biki. Strange things started to happen with the mirrors, didn't they? Hari byabaye mu birahure byo mu rugo siko. I need to know where Anna is now. It's a matter of life and death. Do not make me threaten. Hari ibibazo bihari ndashaka kujya ngundanye mu kibaho hari ko hari ibibazo bihari mu birahure. Somewhere where mirrors are forbidden. Where the mirrors couldn't find her. Twamujyanye ahantu wasa nabo. St. Augustine's Monastery on the road. Augustine's Monastery ni rwose n'urusengero rubara mujyanye mu bantu bihaye Imana baramusengeye ubu nawe ni umuntu wihaye Imana. Yishyuza n'icyacumi. Nako arasoresha harya no gusoresha. Gutanga icyacumi no mudiyakoni ntabwo ari abasoresha nibagiwe. Beri ya mbere kumbe koko bamujyanye mu bihaye Imana. Hari ikintu cya mbere mizi mitinya na Satani atinya. Iyo wihaye Imana kuko ukamenya ko Satani atagufite uburenganzira nawe arahunga. Hallelujah. Ndababwiza ukuri nanjye ndi umurokore. Sengera mu itorero ry'Imana. Irihe by'umutima wanjye katsindwa. Itorero umutima nicyo kintu cya mbere buriya tugomba kubaha. Umutima wawe no kukubwira ngo uko kuri uw'Imana uburu uw'Imana. Ndabizi hano hari abagendwaho n'imizimu mushobora kuvuga haleluya igahita isohoka haleluya. Kureba Anna Essiker. Dore udushushanyo hariya. How can I help you? Twagufasha dute? I'm sorry to disturb you, sister. Mumbarira kubarusha mushiki wanjye. Of your community, Anna Essiker. Ndashaka kwitwa Anna Essiker. Is she expecting you? Mwamuziranye se nabara gutegereje.
If you are not listed, I cannot help you, sir. niba utanditse ku bagomba kumusura sinagufasha rwose ibyo bishyira ku ruhande turi abantu bihaye imana turi gatugisi rwose twagucisha no muri purigatori iri muzima purigatori bayicishamo abapfu mu bapadiri umuntu iyo yapfuye baragenda bakakumena aho utuzi ngo agirire uko ridashira azabane n'abakuru mu ijuru kandi ubwo baciye mujya mu kuri purigatori. Benjamin Carson. My name is Benjamin Carson. I work as a night watchman on 6th Avenue in New York City. Yatangiye kuganira umudamu yakoreye muri 6th Avenue muri New York City. Hospital. What is it you want, Mr. Carson? My family's in danger. Umuryango wanjye And what's threatening them is asking for you. Niyo mpamvu naje I gusaba. came all this way to ask you why the mirrors that were left over from St. Matthew's Hospital are so ndashaka kuza kukubaza ndashaka kuza kubaza impamvu ibirahure birimo kuvuga insina naseka kandi ugomba kumfasha. If you don't help me, I'm going to lose the most important thing to me in this world, and that's my family. utamfashije nawe buri kintu cy'ingenzi kurusha ibindi kuri iyi si akaba ari umuryango wanjye. Sit down, Mr. Carson. Carson, icara nako Carson, icara hasi. Hari ukuntu abafaransa basoma bitandukanye n'abongereza. Carson iyo byanditse mu Faransa akaza kugusomera yisomera ijambo Carson. Uyu mugabo rero bamwise izina ribi. Yitwa Carson ariko byanditse ari ugasoma ijambo avumburamo ikindi mu gifaransa. Ntabwo bayivuga Carson. Present inside them. Hari ikintu kiri mu birahuri. At the time that I was at St. Matthew's. Ubwo nari ku ivuriro rya St. Matthew's. Cocaine therapy for. Hari byabayeho abaganga barananiwe hari ikindimo. Locking the patient up in a mirrored room for several days on end. Natinyaga ibirahure baramfunze bamfungira mu birahure mu minsi 7 ndi jyenyine ndebana n'ibirahure kugira ngo mure n'ibyo ntinya ndekira ugutinya natinyaga ibirahure. Was wrong about his theory. There is no cure. Abaganga ntago bashoboye kwemera Mr. Carson ariko hari cyari kindimo cyazeranaga n'ibirahure. It was something else. Cyari ikindi kintu. And whatever it was, it left me and entered the mirrors. Cyamvuyemo kinjira ibirahure. Since that day, it has been collecting the souls of the people it kills. Cyahoze kijyana ubugingo bw'abantu n'ubuzima bw'abantu abantu cica ubuzima bwabo kibujyana mu birahure nk'uko bibona. And back to that place, I will make it possible for the demon to cross the threshold back into the ndamutse nsubiye aho hantu nari navuye ikibina kongera nkemera ko kigenda mu muhanda kuko cyagendaga mu muhanda kindimo. I'm going to pray for you ngiye kugusengera and your family. N'umuryango wawe right now, Mr. Carson. Nyakuba Carson kandi Imana iraguha umugisha kandi urava hano ibyo bibazo byose n'iyo daimoni yagiye mu birahure rwose mwizina ragenda. Emily's died too. 2 days ago, my sister was murdered. Mushiki wanjye yarishwe minsi mike. My family will be next. Umuryango wanjye urakurikira. Mfasha dusubireho hano uvuga ko utasubira. Cyeco aramubwiye ndamutse nsubiye ikibungo cyakongera kigatembera mu muhanda. This is my family. Uyu ni umuryango wanjye. Is my wife Amy? Gwari wanjye and Daisy and my son Michael. Umukobwa wanjye ndetse n'umwana wanjye n'abantu barengana. They've never hurt anybody. Ngo nta muntu n'umwe bakwigira babaza n'abantu beza badashobora kugira uwo babaza nibababaza n'inkoko. Fata ifoto undebera abo bantu kugira ngo bapfe nawe wa mukecuru wawe kugira ngo tujye hari ahantu kibi kigusubire. Ninde wemera gupfa ariko hasaza kusanga avuga ngo ayaye gatata we nawe ushaka gusaza kandi niyo yashaje nta wemera gupfa uko yobera isi rwose na amayobera umugani wa yandirimbo na amayobera. N'abana they're just kids. N'abana batoya ntabwo nakwemera ko bapfa mukecuru. They're just kids. Mukecuru ntiyanze nawe yanze kujyayo ariko kubera ko hari akantu buriya hari ikintu kizubura amatwi y'abantu wowe niwanga kumva ukavunira ibiti mu matwi niba kuza naho ka bucuruza avuga uti ubundi umva cyane rwose uzahinduka umuntu muzima wari ikiragi muri iryo joro mu rugo. Hey. Hello? Amy. Ben, where are you? At the monastery. Did you find her? Wamubonye anaseka? Yeah? Did you talk to her? Wavuganye? Mudamu agiye guhindukira buri mwana we Michael agihira. Kana kagahungu. Yari mu nzu. I fell asleep with the kids on the bed and now I don't know where he is. Mwana ari mu gitanda nanjye Suzanne. What's going on? Is everything all right? Mesawa.
Amy, what's going on? Have you got Michael? Michael, amubonye. Oh my God. Mana yanjye. Ben, there's water everywhere. Hari amazi ahantu hose, inyubako yuzuye amazi, sinzi ubone kuja amarobine, kandi amarobine amazi buriya ni ikintu kimwe cyane, uzi ko amazi ushobora kuyirebamo. Ibirahure babipfutse mu kikororo, amazi yamenetse, kandi mu mazi wakwirebamo. Michael. Amy. Shit. Jay. Yari kiri mwiri ryavuriro anasaka yanze kugenda none umuryango we watewe sasa rero abapadiri kazi. Yena abapadiri kazi. Manseri ari hakuna ari marasengera umuryango arasenga. Wa mukecuru we rero fera attention ndakujyana ku ngufu. Turagenda nne tugenda. Kuko abana banyaho gupfa. Tugenda. Mukecuru yaremeye. Kariya kandawe katemeza. Kaba gakonje ni kabucuru. Yenda umudamu yaraje tangira gufunga amazi we mu rugo. Mu mazi mbona mu mwana ntamubona hejuru ye. Turwa mu mazi hasa mitangira kumira amazi muri kana mubona. Kana kagakobwa gakakuru. Daisy. Mama ramuka. Hamagara kana. Daisy, come here. Daisy ngwino hako. Daisy nakana. Kumbe mama arimo arapfa ahubwo hari irindi jwi risa rya mama. Hamagara. Maz. Yabidushe bakaraberamo. Daisy. Ngwino Daisy. Mom? Mama. Damu mu mazi yararwanye. Mwana rumvishwe. Abona hamwe amazi aca amazi arafunze. Mama arimo arapfa mu bikirahure. Umwana yahindukiye kureba nyina aramubura mu kirahure ariko. What are you doing in there? Urakora iki mu kirahure? Ukasi. Damu yale kujamaza. Mwana karafatwa ugafashe. Mu kirahure karamureba hakuno nikamureba. Ndagukata umwana. Damu yaraje yorakana ke. Get down right now. Mwana wanyu meze. Oh my God, are you okay? Mwana wanyu meze. Mama kurimo kunkataki. Mwana wanjye sinabikora sijewe. Sije mama niki ni kurimo kuyakana nakubonye ki mama. Mwana wanjye sijewe ni ikintu mama uri ikintu cye. Janye umwana we. Sweetie, it's gonna be okay, all right? Kaza kumera sawa mwana wanje. I need you to hold it really tight, okay? Just flat and tight. Tuza hanyuma fatana wikomeje sibyo? You need to listen to me, okay, baby? Ugomba kuba umunyamutima ukomeye. You have to be brave. Brave ni abantu bakomeye. You just stay here no matter what happens, no matter what you hear. Do not move from this closet until I come back. Mwana wanje ugume hano ukabona ibyaba byose, kabona uko byagenda kose nubwo naguhamagara kereka nkwisangiye hano nkaza kwagukura. Ugume muri iki cyumba nta birahure birimo. Ako mama wimbeshya nta birahure bikata abana ahubwo niwo nkatikije umukaki. Mwana wanje gumaho. Ngiye umwana we tangira kwirukanka mu nzu ya gufunga amazi yuzuye hose, amazi yagiye ameneka ku birahuri, amazi uko arimo kugenda hose, amazi ari hasi uyirebamo. Amasha atangiye kuza, amasha yo hejuru rebuka hasi. Mama hamagara Michael, umwana we. Michael agamubona. Mama niba yari we mama ngiye nabonye ibintu bibiri bisa nako abantu babiri kimwe no kari Michael magana umwana we. Michael? Araka? Where are you? Uriye Michael? Michael? Hey! Nitonde umwana kumba ari kubirahure arimo arahanagura.
mfite n'ibyuma amakuki ariko mukiga ibirahora mekikororo nansadorine Don't be scared, Mommy. bigira ubwoba mama He just wants to play with us. Michael, ashaka gukina just drop that knife right now. mwana wanjye shyira ikirahure nuza hasi icyuma knife ni icyuma. You're not allowed to play with knives. ntugakine n'ibyuma narakubujije never play with knives. Come on. Win. Ndagifashe mama ahubwo nutareba nege ngewe ndagikinika. Mike mwana yirukanka icyuma. Hey. abona ku idirishya hari ibigambiza bimanuka. Michael. uzi ko amubona hasi munsi y'intebe munsi ku itapi nako kuriya hasi kandi hejuru ntawe uhari. Michael. Mama ufanye icyuma. Katwitamo. Unaca mu mazi. Hey. byanze bikunze yazanye umukecuru akamuzanira ku mbunda ibirahure rikiri mu birahure yaje rwose yaje eseka ana ibirahure menya byabonye kuva kera byamagaraga ana eseka arashaje mwana wa uko kanu njyanye kuko ni mwana wa yaje Korea yaje ana isika It's waiting for me downstairs. Bring me inside. From now on, I have to keep my eyes closed. Strap me. none se mwana wanjye aho kutamana aho kwitamana se kumuryango wawe nawe utabana reka nongere ikibi kijye ku isi kijye kuzenguruka. I spent the darkest days of my life in this room. Are you sure there's no other way? It's for your family, Mr. Carson. ndabikora umuryango wawe Carson. For your family. kuko umuryango wawe nemeye kuza hano ntabwo nagomba kuhagaruka kuko umuryango wawe wari ugiye gupfa. It's for your family Carson. Michael? mama aracyashaka umwana we. mama aracyashaka umwana we. cyana kirimo kirikinira amazi hako cyaho turaki. Hey icyana menya cyaragwa amibe ku mazuru no munsi y'amatama ziriya ni inzoka mbi cyane. Amibe yaguteye ku mazuru iragatsindwa n'Uwiteka nuko ujya kuri handura ryose. Bageze narimo aratinya n'umwana w'icyana cyamukubise umubago kwitama. Michael, look at me. Ndeba. Master, ndo akure Michael na amaduka. Michael.
Ngomba kugenda. Mwana mu kirahure ni mari kandi mu mazi kandi. Cyane marasenga ikibi kigiye kugaruka. Birahure birabyigana no kumwicomeka mu mukecuru ngire gari niba atari kumwe kubijyamo. Birahure hari ibivayo. Nawe yagiye ku ruhande umukecuru aramubwiye ngo must go ugomba kwigendera. Va mu birahure umukecuru. Mbonye ibintu. Bayikari. Asura karakururo kagasura. Turu yaraturitse. Birahure bira. Mudamu yakoye akana ke wa mukecuru ahari amaze gusa naho aturika biki aturori umukecuru yabwiye umugabo ati ninda mukansubiyeyo ikibi kirongera kigende ku isi gute katurori shitani irongera igaruke shitani ni ikintu kibi kirongera kigaruke mudamu yakanze umwana we akana kavurura amazi barongeye kagarura ubuzima bimeze nabi mwana wanjye ndagukunda kana karazanzamutse ana warurimo guhamagara ana yaturitse kare ahubwo ana icyamuturikanye bas nuko abagabo bishakira ibibazo n'abasore hamagaye ibyo mwumva cyose ngisobanura rwose n'ibyazina no ntabwo none ari mu birahure ni live ibintu birimo kuba byavuye mu birahure biza muri yashura gose wajyaho ni yakaragire cyumbunye umugabo bagwa muri rukarakara mbisi zirameneka ciao Stolo live agukura akaguru shanda agakura rwose ndakura akaguru ngwena shanda agukura akaguru shanda agakura rwose kakirasa mu kanwa amenyo ntakuke menya nayo gifite Gwina chiptu atuki ijambo kibi cyane you bitch mu cyongereza nicyo mvuze ubwo nawe tu arakivuga ikizi ijambo kibi cyane ni igitutsi
yakubita ku gisongo ibivuriro by'amaraso amemukiye nta ryinyo mu kanwa reka jya aya twika n'umuriro ntabwo rupfa cyenyege ntabwo rupfa gupfa yarirukanze ahunga mugenzi we inyubako irimo iratigita irimo irarimbuka irimo irashira ubwo yakirukanse yarwanye n'ikintu bireberaho gutya yireberaho gutya n'amaso ye niba ukeka ko nta mizimu ihari ugenda uryama uraza ko ejo tuzahura umbwire ko utabirose ndavuga ibizimu imizimu ni ikintu kibi oya barakwereka mu rugo tugarutse mu rugo kwa wa mudamu abana be babiri arabafite amasaha yaramaze kwicuma arababwira ko abana bomba bakunda papa ntabwo amubona agaruka papa twebwe duheruka yanyuba kirimo gusenyuka papa niba yapfiriye yo ndeba ndebe numbye urahomba barakwereka busubuye ubwo mvuze igiswahili mu gitondo mu giswahili cy'ikinyarwanda ngo ni busubuye aho niho umunyarwanda rwose akwereka ko yateye intambwe muri South Africa ngo maze kumenya indimi yewe ngo busubuye asubuye ni cya kigabo cyitwa ruduga kiba gisakuza mu bantu katsindwa bakita ruduga bwadiri ya mazina mabi itera n'umwaka gatsindwa papa kumba aho yarari umugabo yavuyeyo wajya wona ibishyimbo byapfubye ngo ni ibishyimbo byapfubye biba bifite ishusho yabyo nawe arasukwe yakaje ntabwo wamenya ko ari wa mugabo wari umuzungu arasa na ba mukarage nk'abandi bose bakasiriwe arasa n'abo munsi y'ubutayu bwa Sahara ko umugabo yakavuye dore rya vuriro umugabo yavuye mugenzi uko yabikekaga rimwe na rimwe ibyo dushaka sibyo tubona kandi muri ubu buzima tubamo bw'iyisi iteka ni intambara ikiruta byose ni ukurwana ariko nta gusubira inyuma kuko ibyo ushaka hari igihe utabibona kandi ibyo ubonye ugashaka ibindi kurushaho ibintu ntibigenda uko wabyifuzaga ivuriro ryaratewe ko ryari ryararyatse mu muriro polisi yaraje noneho polisi imaze kuza undebere ndareba nawe urebe nuhumbye urahusha nakubwiye nushaka kureba nk'impyisi ihumbye hashize amasaha 2 turimo turayasatira mu kanya uhumbye kugira ngo udacikwa umugabo araserera ibukwe yaciye ku bantu nta n'umwe umwitayeho kandi aba n'abatabazi umugabo yakagenze acunze neza nta n'uwamubwira ngo yopore dore babandi bakoranaga cya gisaza cyambwiraga ngo mu cyumweru gitandagende umusaza sinandeba bareba hariya rwose buriya umusaza yinduye nk'ata muri barebye neza arimo arasoma uzi mu kirahure y'ibintu byanditse bicoma macuri ndi ikirahure se arimo arasoma macuri ni iki acaho nta muntu urimo kumureba hasamye ijambo polisi naryo risoma macuri dore NYPD New York Police Department nabyo arabisoma macuri ndi ikirahure se cyese kiriya mu gifaransa nibyo bavuga ngo ni iki kiriyo cyese kiriya
hagaze ko ndi umuntu kumoso nuko nayo ukuryo kwabaye kumoso impeta bayambika mu kumoso yambaye mukuryo. Iyi ni probleme yatewe na defa rwose tutamenye. Umugabo yararebye ntiyabyemera neza. Ni ikirahure se cyanda reba mu birahuri. Modoka ziramucaho nayihagarara kereka we kuyihunga. Haye subhana wa ta'ala. Hindura idini wari umurokora itavuga subhana wa ta'ala ukamenya ko ibintu byakomeye. Hakuno hari ibirahuri atangira kurebamo kanirebe ntabwo yireba. Hayi kamadise ko bacaho bakibona. Ndi mu kirahure ndi ikirahure. Ikiri inyuma y'ikirahure cyose kiragaragara. Menya ndi umuzimu tu. Kora ku kirahure. Kwanya ku kirahure ntiyabonye ikiganza cye kihegera. Ahubwo ikintu kimwe yabonye ni bya bindi yigeze kubona ageze ku kazi. Akaganza akagaragaza ko hari icyakoze ku kirahure ariko nanone kiri inyuma y'ikirahure. Mayi. Apfuye. Ndumuzimu nta muntu wacaga ngo amubone. Umukecuru aramubwiye ati ndabikorera umuryango wawe ariko ndaramuka nsubiye ahantu narindi bani kibi cyavuyemo kikajya mu birahure. Mukecuru aramubwiye ati byanze bikunze kirongera gitembere ku muhanda. Ikibi cyamwicometsemo. Filime yitwaga Mirrors cyari igice cya mbere. Mirrors kabiri irarangiye we murabeho. Turabakunda Yanga kuva muri the one video library. Nutikwe nuzatikwe kurikira ndacyakomeza nako nari nibagiwe abashiriwe badafite amafaranga mwindure nk'abagiye kwihagarika ariko mucaho mubwire bagenzi banyu muti turaje tujyana gusoba hasoba ariko ikinyaruvu mwindure nk'abagiye abantu bakuru abogira inama kurusha izindi aho kujya kuri mwazo utsinde amafaranga menshi hamwe abakire bajye mujye muzana mu ry'ubuzima urgira ifu nawe utavuga ati karisa nari ubuzima mujye kugurisha amasambu mujye muza amafaranga muyatuzanire tubanezeze. Amasambu nyakariro ngo yashize kubera kurya live ku mafilime ya Yanga. Turabakunda cyane ndabakunda kandi so kubabeshya ariko impamvu mbakunda nimwe ndabakunda nuko mbakunda nuko yako mbakunda nuko kagenza kitwaga Mirrors. Nakoze kuza amafaranga yawe make atumutuza ukanezerwa jyazana